Zašto se sve više ljudi okreće promovisanju digitalnih proizvoda umjesto fizičkih? Zato što se način kupovine i poslovanja menja. Sve više usluga, edukacija, softvera, članstava i digitalnih alata prodaje se putem interneta, a ljudi shvataju da u toj oblasti postoje mnogo veće mogućnosti nego kod klasične prodaje fizičkih proizvoda. Kod fizičkih proizvoda često postoje neki od problema sa naručivanjem, prodajom, skladištenjem, pakovanjem, slanjem, carinom, visokim troškovima dostave i mogućim reklamacijama. Sve to zahteva dodatno vreme, novac i organizaciju. Sa digitalnim proizvodima i uslugama toga nema. Nakon kupovine korisnik dobija trenutni pristup. Zbog toga mnogi ljudi danas biraju upravo digitalni biznis, jednostavnije je za pokretanje, lakše se širi na međunarodno tržište i može da se vodi sa bilo kog mesta gde postoji internet. Upravo zbog toga GDI predstavlja veoma zanimljivu priliku. Za manje od jedne večere dobijate ne samo mogućnost zarade, već i kompletan paket digitalnih usluga koji mnogima već sam po sebi vredi više od članarine. Dobijate svoj domen, hosting, alat za izradu sajta bez programiranja, profesionalne e-mail adrese, mogućnost da napravite svoju internet prezentaciju ili landing stranicu, kao i partnerski program kroz koji možete ostvarivati mesečne provizije. Najveća prednost je što ne prodajete proizvod koji ljudi kupe jednom i zaborave. GDI funkcioniše na modelu mesečne pretplate, pa kada izgradite tim zadovoljnih korisnika, stvarate osnovu za stabilan, rezidualni, pasivni prihod. Ako tražite jednostavan digitalni biznis koji može da se gradi godinama, GDI je model koji svakako vredi ozbiljno pogledati. Iskoristite besplatan probni period od 7 dana i sami procenite da li vam ovaj koncept odgovara. Kliknite na link u opisu ovog videa ili mi pišite direktno u poruci da vam pošaljem detalje. Vidimo se!